Limbola nakavalevuna semamai nitakanya ni bulu-bulu binakatiko and sino binakatiko. Teko mo sarto nga na ono do nakaloko. Kro ngandreva me teko mo lang ono dono to sangon to man to go ba Amerika ono nga nakaloko nakabali sarvi kem ni na semamai na no andora kana levu ni vitala noa vivina kasara vitala no ni viva kongeti vitala no ni solibaka sama totoko bako tu babi vivina katiko vile na marama ngora vile kana na ndanto o lili koroi wanga batu wini wanga levu pateke vitinia korbula to na marama ngorto vitar taramena norto sumutal chunga sona no militaro ngoli tikumai en no te pata ngo ba kumbul tekan bikim ni kensara ana bunada pangan ni siama tikumikina na sigbinang ni konto bulu binak belang basa do bulu binak talanga meraki mai tawo mai singa toka una halu mucho dala bina bikim na siama tikumai na bua bakatalanga kin berna siama tikumai tabi uni ke na yan yon to moal tentu siama tikumai bidana turanga na yan yon moala na san ba turanga lao ngol chikan ngono ba kumbul bikim ni to kasar na nonda vital no ni kua ndone ulutanga yanga membalete tiko na diversity visa program ni matentu o ya Amerika ya me ndawara kira na sega tiko mai ni kua na buku ni vital nongo na rongo da matikina na sere me berto na toba to vibes rongo derto tiko na singa no rong binakantina na to monto na rongo tatal to monto ni kua me bakani salvate tiko na ulutanga vitano tiko ni kua membaleta na durbanua mai ki Amerika nimbula binaka.
Nimbola binaka nakabali sarana sema tikumai mbola nako karua miliana ndolo numbola nako na takona lavo no sema sakatikumai na ngaleni kua babili naksa chuka ni bakali bikim ni todok sarlen dorandongo mbola nako ateda lenian bakatelngaki na arnayandra tau lenian ambusa ndo mbola binaka na sema tikumai Australia vinaka bakalevu na sema tarchunga Menisland mbola nako ndaku bilibere lemba bakano tondra kina sana na mosi na ngalo ni kua vinaka bakalevu na sema tikumai na nondo vitano ni kua sema tarchunga be Mrs. Mercy Tobuto na maten tulevo Kenya mai Afrika vinaka bakalevu na sema tikumai na veste burubura na kabi vinaka ongo klani sake wotingo na 5 na ono na 8 miniti mai viti songo sarga istukuchunga na nakavaka sombe karaponta tikumbeka na nonra motoka nonra tolili sana basi sombe kara sarabatiku na nonra telefoni na kabi nakaniku na nonra ngoli tuko ibale ni sasuka na nakavaka ngoli tuko ni kona bakambula abe kem ni antu dosar me bakana ka kerosa lata kan kirona listal mana ona la kaloko na kabini kwa na nonda vitala no membala titiko ngana diversity visa program Amerika oklani bunga be kem ni oni sando kilana no kundo vitala no tiko tau isikeli tumbuna na durbono ki Australia babini binak sarkina baksaoti na lebu ni bebekani ersa dururawa kina bono Australia bakabuli bakataka bakangande tamarutaka ni rakina na nunggu bata-bata me bata-bata ni bibakarara mataki menda me biwasitaka segoni sala da manda daroni muria me rakina ninta ngoleani kibo notani bulu bina kalabo bakon bulu matamai labo ni mute kumbeka Akere bibasoti abuna waitarisi bakon bulu ber kanda ni borong tikumai na kamni kona turang kina marama na darubu kina ngone lewa kina tambangone kina takona labo na bibanoa en ananda banoa lama ini dolo ke vitilebu onu sama tikumai na abata-bata na vitalona bi Dr. Tarisi bunindilo na kamni komara ni bisuro itokoya mai bulangi me kira mai vitalona takabata na biosei na buku ni ulutanga benako na durbanoa na matene tulebu go Amerika au baka bena katakan na kena bakarota ke ntona ngono kona noa kera wa vitalona takachukina na ituba 5 na 8 na kamakamba en ulutanga ni diversity visa program en buku ni solo chiko na ngala durbanoa ni 5 na ondolu na wekanda sangwala ngabite na veia sai bura todo o bakare chiko nikwa na buno itaris na ono na buno le be samatiku kina na umani visongo na makingo 5 mo na magsauti e bakatara na matente Amerika 5 mbeka na ondolu ndagare de tosa na katala na 5 ondolu kina 5 ondolu e bina katamera dur na buno le Amerika e na makingo na waso wasele le ono e Afrika na buno baka Afrika na buno baka Asia kene karua orna kanta ma Europe na dolo ke Amerika North America na buno baka Oceania na Pacifico kenda ya na kena ikalima na deba ke Amerika bate kena Caribbean
e wili chuku kina na e oko ka e lewe onongo ia na Oceania na Pasifika e tiko kina obiti ya wala nga mo tiko bun na vital no e kabni ko nimbula benaka ke baka le buna no monitaro o mo tene na sule tal tsunga o bona wataris na ngono me ta kina na vital no ena le bonitaro o mo tene tala sa ulik tsikene ko ba bena ka le bertena turanga na marama erte wa vi buka ba le mena no sala ko tsunga na ibola mata na bata tongo na nonra song mo tsuko mai na nonra taro le so ronga sa mga mai e so ronga imbera an rabu sa ronga de satu na vitala no era ba ronga tsuko mai resini redi tsuko na komen ni vitala no era na taro kedi ono iso mo tsuko mai o ba bena ka ni rabi buka ba le na kanda ana kena som tsuko mai e le buna nonda lo matartaro do tal na ka kira bisula ni ro disclaimer na bosa baka pertanya no kira usang ni agent ni tambanango na solo ni bisne durbano na matintule mo Amerika sa Amerika kira usang talaga ni so mi kirau ke baka na ndo baka na baka taro mai muri mera tukon me sole vi kira so ne lab kira buka ira kuwa kira usang ni baka tebte kira na sana kira baka daro langa ngon sal ni bi baka ramata kila kanda ya tau intina ni mato vi kana bosa balangi enda vital non do bosa su de rawa but ni lebra non do lo matartaro na vi kala lai so rabia taronga gombo tene baro ta chuko buno mai teris na bata batango menda vital no kina baka ramba lebu baka so saba me so mkina na non do lo matartaro nimbula benaka sebenarnya balik besar labo na namo langguan di bakumpul lebih korna barong tu kumai kerbi bosoti na rong tung bakangan na tumongo biar ketuk balilay na nongko yalo ni nongko zoom kami binga meni rong tung na tumongo kami lori tung na matay labo na kami nangko dolo binaka iya bikim ni na barong tung kumai may pakausa na buto na may dan raw na dan to na marama erto abibuk sarme bakali na solitaro matayo lili kuroy wang kabatu ke barong mo lili sangol tukan ko na baka binaka baka lebu wini wang lem baka talanga kino bitini ya korbula ba binibinakta sarain baka lebu na non to bibuk may na marama le tolungo baka bimbitu nga wini ke lili na lebu ni taro rosto man no bikim ni na batataro tikumai ke baka ni adalata na bitalo no kero sakir bakila bo moni lista le na video ni bitalon no ni bamuria na taru so na taru ni tarongo mai sa tarungut ya ndora ka kero na kata mikro keren bikim ni lista le na video sa chukina na katkotone na no so na no taro sa sumi uti tukin babi ni binak sarba kale beroto na maramongo ando ngana ka uwi na no mamawasian may makana beka da buti kumayo bitinia korbulubula na singana noa na bimbi ni okwe bakaleo fomu me pasitaka no fomu ono oya do na ka ustum bimbi men da bital no takala boe bakay boleh tuken na ono to website na tambalan ko ni diversity visa program may equivalent to year 12 bertunggo ya Amerika ya dola kambi bisar ngai waseti kumayo bitinia korbulubula na lubena tangani sa tikungo ya Amerika ke nanon nabi tinani kartu do waseti kumayo bitinia na bimbi ni okwe applicant se ko na main applicant se nana se tata ke bakar to apply baka bubale se o mani dorobo matanga se ko nelewa rotal ngani apply ngamai ya kambimbi mo pastakan no mo fomono ni equivalent ko ya kina year 12 Amerika labo ayo bombo tana vitalo ni ko na step number 3 sa nda kamba kana kama number 2 kana kama number 5 chiko kina na qualification de baka tangani bulan kay ser laki kina baka matalay na Nabi kaya baka matal takchiya buno ay teris bi kimni na nonda oni sema tukumanya kami ko na no ay tul na kanga o binakatumo sa weekend na kao o biya baka na numuchuki na tul na kao o buli na bitalo no kene matengo na kena kama naman do submit an entry sangani som
na kani malmalea na ve kake mo mbite lomaya na sanga ni ndo na ve mo balakina se ndo na bola mo baka duru malesu ena norto balbol na American Embassy mai suwa warai kake de ka online sorto no cuma baka na website ko ena ngai tandole ni ena kavani singa ni buloko toba e Amerika e kalima tukuni singa mai wiki ni lebuken sar som tukuni sanga mera tako so tukuma na non na no mesa na bakale wala sanga ko warai kemni ni waraka andor kambimbia mendandau wuli kana ka men kilana ken mbale maten kaya submit entry e singa ni some waraka ni kalima ni singa ora dentro da computer se talbuni be koyaki se ndere ni buke ko kina membuta kina na mu entry don entry don tamata ken robio tini ran rombito roa e sanga ni ruwa na application na endua don ita se don na se ke baka ndo sa sibita mbaka na yamba kitin kwalu e bina kata ko meta kabanga na non e rota la na kabana non ya sindrani o baka tekia umbeka mo da kabando ngo entry ni kuwa watakina ni mataka siya domingo o da kapital kina kirkarua e warayin duanga turmandangan ko kekiro apply kito apply baka bi otino ya watake ibuno mo terisi o ko duanga na nona reni wuli kiyo bana nona o ya wen duanga na nongo wuli ko bana nongo watake ro nonga ya kan bale duana tamata duana nona ent ken karone ka wulida na karoni kamba and the vital takana nona selection of applicant and duana form me bakalewen nandasa Rua Ono Saiva DS 260 already chukuna vita no bunu teresi ninto saka chuko bina katana foma mo baglewena do bachukera no dara yokenda daronga ngango da sabaglewel sanango warni baya warra kane kalima ni singa ni bulok to bo sete bunu teresi launa vital no vital no chungo o sin bina katana baglusungo na o vital no sananga bagdo donu mduanga vital no no chungo na matentulungo ni ndonga na kabaya usingo bagadora orto sasang saranga ni sulbi ko nakakamblet ono bagabun na nakakaninga bagaboka en el sile utal na stage tu me murungo ya bakanta sinu bagarong menta bagamuria en el singa ni da baya no no muchuko ya na DS ruo ono saiba tenandasa ruo ono saiba ona bagalewena nangona sa o lakoba kina na matani kabakamba sai ko na mumbito no entry sanga waraka to kamsongo en ai ka vitu mbaka ni singa ni bulo November dono bulo to solia o cha sangai madala mekina ni sa sol na no confirmation number ndora katala ga na katala na confirmation number sangai no dur tiko en lo mani website ko mor no redikena sa ba da tiko mandara no application ana ken ko ka bulo no ken katolu no do bararong non da uli kana ka na website da tarong na ken malmal ana buna baro te ken program ko vaga bit mbalat mo tarmai ona klat kana ken malmal vaga bit ke bakal lewena o sene kala la ta le kata kata ni kata fatan tal no doctor ti ona mare kina na ve kamba ke ngo sa ve tal no te kina ena non da lango vaga bit se ena non da vosa vaga bit me matata ya wala nga no terisi o vaga bina katale verna vakandar sa we buka tika na kena so mucho kumai elevo na taro er sa taro mucho kumai so enda sabe buka met so mucho bina ka levo na mbangni ko na rua tala ne kabakamba na matolu kan kabakamba namba 1 number no pasta kana ngono ko be buno wai itari so bia uli kangana step number 3 sana kabakamba number 2 if you are selected kabaka o sandi kita sampai tena mo confirmation number o saredi kinani ada mo sabula itu mekina tayone ratu mai lebuka sa durmane dana nada be na yada ando na kama enda vital no tega kembali tayone ratu mai lebuka sana maro tiko kwena non confirmation number ya enangai bagara taka tiko tayone me duruyani durmai da kabna no daka log out save taka na kaya laku metumba ena website er bagara taka tiko na Department of Immigration ni matintuli ba Amerika. Yana kena katuli kam if you are selected, kena ka ba na kena sa vacant data kina no muy vakatang hindi ka wuli. Confirmation of qualification. Ya bu no iter so binakatikanda menda rongo da sara me baka binakasara na kena mimbi na vital no takiana kamba na baba. Ana kena vacant data kina no mu i vakatang hindi ka wuli. Menang kay duru batamay and form ya na DS 260. Binaka bu no iterisi Pinaka balik sara labo
Babini binakabikim nila sa gayduro nga minggo, and anonda matapati ni Vitala Noa, au saba kaya nga taka na nunggu telefoni, may makandila nga tiko na nunggu na nunggu laptop. Au klasan to dulum bak labo me dotal bak na laptop po we. Labo ker min dono nunggu loloma. Medyo laptop po. Binakabali, di bulan binakanabiyokan simbar dito na likabaya din na kambal ng batolo kaya ng babaw, baka na mumitik ngayani na registration ko sa tukunya labo, registration is all done online. Sa kani SOMI. Kaya ka tolo, bakat kung tsaka one entry, one person within a period of time. No multiple entries. Wasa na po ito tsaka nano. Mani wasa tsaka may wini wangalebo kay Lili Kuroy wang kabato. Kaya makarobyo tini o tapat kina ero ni ro apply roro. Ba't hindi siya kanisome? And doon na application na ita, doon na application na and ang gayir to nang ipakantitak nga may na wala o de birawin na bakamuri na non na application tutok ba ko tininda rita na bikarawas ito kumawir na sa ating kung Amerika tutok ba ko kanga sa kunya no paper entries, no late entries, and no multiple entries. Tali, no paper entries, no late entries, no multiple entries. Kimbalbali and dua nga natamata tam sa kaya may nambita na no na bola ker kaya makaya man ni dua sa likunetal ni apply talin bakro sa bakatolo, it can be disqualified. Bita na kao na numuti ko mo wasya talaga yani. But kina na din dito kung na mayani sa kani SOMI, dolo binaka, sa kani SOMI na kaya nakaliwin ni registration, kung na matay ni kambakamba, iya kaya makaya lako-lako, o nanganrebo mo nang wala ni buwain doon na agent, may nabibukabikim ni, may bakaliwin na nom ni FOMO, nagtikumbaya kayo doon na fear to na binakata na agent yan. Men na napakaya nga taking back ni liba-liba sa na computer, sa na printing, nagtiko doon na non-reto fee, mapakaya nga taka na non-reto fee, ka na agent. Ando na ka nga binakata mo baka matatataka, iya na isaw ni registration ni namumpita na matindi kamakamba, siya nga niso. It's free. So na namumpita na namumwal ker-ker na matindi ngon. Kung nga nakaw binakata mo wasayani total na point nga yaw binakatamo siya labo ni si Berno Salita Labi Coco na katolik kambakamba kaya makasama nila ko lako mendua laturangan siya marama si Doberto na agent may bukay kemuni kambimbi montambe patiti ko kira may walay dono na yan mateni the first name, middle name, surname, date of birth, year of birth, place of birth. Napika tukutuk matalili bayar at kung tukum maniso na muna sambil na formula kay bida na kaya dal boleh dal tukum baka na yada si kumbek na doon may middle name sa surname 2 di na libi dal na surname but kina yada tukum na passport ayan dala ka una nung tali mo bibaka ungay telebika na kanang garoni na itukutuku MPUan tabala baka malua take your time don't rush tabi baka malua sago bakalewen na bakamalu na numfo. May pala na passport, whether to sa bakalefo mo may Amerika, erto ko na matimba ka ni Kamakamba, siyang baka ni nanrebi may tiko na passport. Iya, may baka ni na yato na ng beauty kina mo ngole may, sa nanrebi nga may tiko na mo passport. Kimbalambali erto na ngone, taon na si kuan na turubuso ko nila nakata may apply may bimbi miti ko na passport may very talchuk nga within 10 years na nakambimbiya may tabi baka na numitip kina kambimbi miti ko na passport di na siya kaningan revi and step ni registration iya may research ko ba kaya balete ni runong turuso kalim kasama ni bandun mo mo lemay kambimbi meniti ko na mo passport nakalabo. Iya, benar-benar usara. Nimbula tal kanda ni sama tik mana kabini kuah. Wakam butuh naya bakal lebih kemana nak tu yang ko. Kaya kasati kabuna bakal lebih fomo.
mombiti kena no entry au bambota chukon ni nandona vula na matani katumba ertona ndalaba chukon na tambana ni ertongarabat chukon na diversity visango mai na Oktoba na kalima ni singa mai viti me dabo chukon na November kalima se kabitu ni singa batuka mendana no chunga ni ndona vula ertona ndalaba chukon na DV program na DV na diversity visa program na kena iba madal na kena bagay dori au karo bagay chukani ko na website ni immigration ni Durbano ya Amerika edo chukani be yamba kenda ubi visa wili bunaka baka tau na tuba kini baka semata kana lomani yamba ki rua tol sao te mea na lockdown lockdown sintu ko ni tao erto viso tanga orto na kene buki ibe kame bagay dori au baka mbotalang amena yamba ki Ronaldo rosanga bulu ka rua na mbak sauti o ira era vale fo makina embakingo era na dakaba ke kina na ngada la leke de nebika na walu se diotal ni kamba ya menga Ronaldo rosul kali na mbak mengo er sangai dur kina na law era plama na mbak sauti o reto ka buni wa teres ni na mbak sauti ndala bikina elima sanga bulu na ndolu na diversity visa na mbakingo ko meranga ledur na rondo subul kalima tosata ke kina 5 kalima na ndo ndo sona be visa mendendo na makati ko ni ndo makasamata kana be matentu limo ko na kakete kana ndo visa na matentu visa na policy visa na law vilu te ko may Obama mayado Trump visa na kakete na may lakotsungo Joe Biden viso na kakete mbadi yamba ki rondo subul kama mengo darum bital na vinding Amerika ke viso na matentu viso tala sonaka ya kana kaya arto bagan dita kumorto nengone ndola kina na ko to bane kalima singa nangone nda duru kina lo mantana kale wulika kina nangone ndol kina na veka erto vina kata menta bakadora se menta bakalewena ena nonda na entry ni nonda vina kata menta bitikina neranda ena kamba na mandoa kama na barua me do na kama na batol me ka vorta ta abuno teresi senga ni anga kina me kile na no passport sena no bol sud merto onama ka bila katinga me bagande tinga ni ade chuko na bol sud batekena passport rau to wat me baga durumi na ngone baga durkina no mo entry batekena mo confirmation number mo marro baga na toka ndo tan ka bagande takina ni sona matentu era senga ni rao katiko ena 5 kalima na ndolo viamba kenda ubisao ongo na buna mbalata elebu na matentu ngo mona wuli kamandani Bangladesh, Brazil, Canada, China, Wilkina Hong Kong, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Republic of Korea, United Kingdom, Venezuela, Vietnam. O irango e wala tok mai na website ni Durbonongo ni na loma ni lima nembak sauti saya do ben na wili ni non rakota meradur na batentu Amerika kan bal ersini wili chiko ena yoko kango iya vekadre toke enda satunga de bese brobur kento na toke chiko mai ena dona bonongo e via bagadur mai na nona DV program era un invito men bele toy ko itoke mai viti era ni invito mai kina ya ver na leo ni bonua era toke na bonua ko sa uli ka chiko mai ya ena senga ni durutiko ena yoko ni 5 kalima na ndolu ena yamba kengo vata kena ono na matentu levo na oko kalevo ni vese bru sa uli ko tia o mo te mata chiko kenda etandola tukina na Durbanoa ena diversity visa program ya ono celesta langono ko bibu no tarisi merani tiga wona kena ba madal tekene na ikamba na batol bina ba lebu nak wale labo matata baka makaresise na mo semaya tiko so na bimatintu sa redo na non rakota na wawa tal to me bidana mbaki ngero ni dola talbira yenda kalunga to kenda na ituki obiti ni solbi kenda na ngalala menta bol ker mai and diversity visa program. Dapat dibinaka and
o Amerika anda sa tiku talanga iso na sureta tiku yani so sarvaka pepa era durumai na diversity visa program ono sureti remai mermai talano na nungko bata-bata en vida na sina sa tiku goi matanda unitaka nirnaga talotaka na bekar lako durumai ena totoka sara nira na may talotaka na bekar lako duruma balete ni kemni na barong tiku mai oni sana rongo saranga gona kartu da kaba o talenga na kaba bakakina rarasa iya mula tiku butak nga na katuli kamba bikim ni na barong tiku mai ukla dala kambimbi boleh cukikia ni na bitartar sa bakay dur todo ko nga na mona lima saranga na matendi ka ubina katmo seto mata ena sianga nindo na ibola ena bola yani ena sianga talanga nindo na email bako yani waksamta ko ni ronga ta chikuna noa ni aba mata ta chikuna confirmation number ko saranga na confirmation number ya ena koti kimni yani ena electronic diversity visa website ni unisadura ni bena website ya ni sangai tai pataka na nomuni confirmation number sanangai tandolo mekina sanangai tuilo mana nomuni bola keve na ke bakasa bakandonui sanati kumelo mana bola ke bakatala ngosek ni bakandonui sanati kutalanga ilom na nomuni bola na kanga ubina katmo bandita kan sangan ni dona bola na bola yani sang mananga ni dona email na bola yani ona ngwal saranga an electronic diversity visa website tiku kina na nomu confirmation number mumbite ni kina monga yoro vingoma na nomu tukutuku meberto dotala kau bina kata mo sia esombeka era sampito beka na nora bola kere o terra ga ngole me Amerika siang ken balambali bikim ni na barong tumai ni on sampito na nomu ni bola kere ko tumba mo Australia se tuku New Zealand se tuku England tapi buno ata panga tuku mikina kau apply na rukuiviti kambani ata nangono mo ngale mikini Amerika siang ni dona lenga ya tukun tercunga bena katoli kamba if you are in the United States of America kasa eva ni kina na ibola ni sabando lui mongole na kamba taraba akanga mona takaba mona baka lewen ndo na form na dano na adjustment of status adjustment of status blatana nomu baka lewen na tukumena nomu form ni diversity visa program tukuna baka nanan ni tukuna taun taku ke Amerika ke mani lako awang wale mai bakaka si ngole mai bakngande sila tapa ngana puno ngole mikini Amerika kau sati ko ke kasaba ko duni mai na nomu bola kere ya ngana kama ta kapa adjustment of status ka bakle beni timbe kana form na state of Kentucky yellow Kentucky orto solibirto na ki ni ngoni sala ni bitartar membaleta na diversity visa program gua ngala bilang mutik bu dengan naik katolik kambakamba labo membaleta na kena sa tikbu na bakle form kina turbono labo ya bana bale usara kuna mai terisi bakambul talbe kemne na kanda na sanga sama tikomai na bitalonga na kena katolik kambakamba sanda dakabo cuma narura singa narura kambakamba na no na kambakamba kena mata na submit an entry basta kena karua na nomu something taki selection of applicant selection of applicant sangkai lako temena kena form abang bibi menda na kabang madal tak kaya bunu terisi na kanggo na tukun cunga me baka bida bekenda sangan indone bola na bola yani arto na sinabi tartare na American consulate na siningire na ambassador chuko ko mangor mai princess road mai suba serta ngirte kan ngona nam confirmation number warai confirmation number na sulebe iko na system sabang taka itu kun kina na electronic generated confirmation number marrobina kana confirmation number yani ko sandara vitalo takken ne kama na betul kebaka oni standing taki ni na bangata kana moni confirmation number moni na dhuri loma o sana redikin santu kun mekini yo kemni oni standing taki moni baka ote yani na boni kama sabotiko mele ya do sarani ni sarawa na nomuni na kena buku ni diversity visa program chicken form na DS260 me baka sa mga taltakochi so ang kita chuna bitalo no sarta ko so chuko mera baka lewen na form ya ke baka ora ninding taki ona ora no baka lewen through this diversity visa program ya kun ni lo malanga ke baka so bikemni even kata muni lako directly nga
to the US immigration mo ni bakalawan kina direct nga ndo nga na mo visa ni meta ka American lebu tu na ba matanggal visa e ora ni nakaraw rano le bakalawan kina na DS260 ona sanga ni muria ko na kanila ko na kanila ko lang na diversity visa program if you are selected as an applicant in step number 3 etiko na loman ni form ya na DS260 o lakino sanga bakalawan na vika kede evina katimeloma through the diversity visa program ona suletal man ko ndara ken abbreviation laylay na sunakaw na red na E-DV yana electronic diversity visa website ona pangataka me generating makina na no confirmation number watake na DS260 and chiko kinilama o sangka yuko tiana no form online and EDV website through the DS260 application form on bitilomaya sangka itu kunikina immediately you have to schedule an interview appointment what take care to the appropriate embassy or consulate kaya kandare chuko lebo na buna baka may Tonga may Samoa isang kinaber na American embassy daw lako tiko may video maramay bagador so nakang ko sa may interview kerto chuko may Tonga orton sa nabuktak sa ramay through na mo confirmation number the electronic system ya ni diversity visa website ona bakalawan kina DS260 na kanita ba tamba kani form ya mo sabakan dita kina no mo interview what kerto na appropriate American embassy or consulate silikan babala motor mental mo sanggir man dirto na consulate mo bukta kar mo unong interview waray raka kede electronically online through the DS260 form ebida naka erto vinakata chukumay na tambanan ni na orto karabat chukumay na DV electronic kango mendara kilaba kabinak duango ana sanganin to na email ana kote ni mebakan ditaka ni sa ondingita ko kemuni kene karua ana sanga talanganin to may virto merto ngirita ka may bikemni so nakae ana sa baka madalta ko chabu no terisi au na baka madalta weekend ngomba ni tu saranga wana website ni lebu weekend endo me vile de que chugni sa turno na namba ena no muti como na la cotalamento na email sa la cotalamento no gire warai ka kede esa na daka online through your confirmation number orto na US embassy orto na US consulate orto na sini solea endo na ilabe ni o kemuni oni santing taki se oir tongo na kanta mai biti esa tungo na dan rending taki warai ena solenga me bana tamate andu dua nomini confirmation number ena buno ni sa dur chuko kinaya through the electronic diversity visa website and total na kae baka madal tikito ko may kinongo na EDV na electronic diversity website ko o kwenga ena sulema na tuku kede membaleta na nomini sa sangati kongo ndora kanda maruta kinaya baleta ni ndare chuko na eBay ado chuko may vitia en dona tomate poste ko tunga mai no ya ona ni bagai lapte kim ni keda na kai viti ona so mi kim ni no ne da kamera kango o senga tumanda ni klau dina tomate ya na buna erto sa tatango makisarangkin na buno ni durbuno ko na matanto Amerika mendo tunga na buno la ko kin beto ken ni token to matau ya santa bagal lewan ko sala ko lama dor tal na vital no la ko sanako Ocha anto talingir masana. Ocha darum bital masana anto rebol. Iya. Sangkai bakami biko ya kitu kia nanonda wakasa mata kana kango. Sab kanda le torin kita le di nambe kana kango sorai. Esang ni wala ngai biti. Ya da kada na bibu no na bese burbura. Nigeria, ya da mai Europe, ya da Australia. Na bibu no kada ngai ya da kin. Ko arto sa tatango makikina. Natamba na duru buno Amerika. Endo nga na bunua. Enala ko tikum makina. Nabi kakit keda mo na rawata na website tondo ngango ni torbina kana no ni confirmation number mo ni kako ni vakaelia iya ko sa ba madalta ko cha bakalawan ng DS 260 confirm takina nangon me bakaidor kina no mo interview orto through the system erto nangay message tal me biko erto nangay kame biko iyo sa sinurto message me no mo telefon se no mo dabo mo kambia me non mo talbo ni buko yak se email may waray login talbe kya no mo tiko ena solbi kan de wala kan ni dunem ba ki bana bula
na nanomu daka tagi ko chuko ena lomani electronic system ortu sa sulema na website na taro kede na tuk kede to sulema biko ena la komena buna kel mabala rono tiko o tendora bulan to madawa o saba kasam tak sindori tuk la komena dan dok mata o ngir manda bane besi se utorongi tabala manda ko tala ngai rumah senga kuni la ko tabala kuni la ko bane besi torongana mo confirmation number rumah tala ni lombo na website ya tandolo mai ona redar tu satu tala morto hey satu confirm tak morto no nunggu interview ya me bagara ora tak cukup kan non reida do chungana buna mendala ko kinda mendala rede kinda na beka endo do menda bagada ono sule tal nangono ko we buna weteris ke bakan dora ka ko mala sa signal chumo ko bio sa le me tal ka utukuna na wala beka dara baro tik mai ina ka na kala mo ora er to tuk chumo ko na sini balang na rorong ni do mo ni marong na kontin isa iya vina ko bakalebu me bakandi lebu kimnio ni sana red tal na website au sambiti chuko na nungu Facebook page na website kero bakan tak chuko ngo baka biti rono ni ngol trana kino ni lekwili ko baka malu when step 4 na conform your qualification on the list ali benbe ka baka madal takan na wekanta obitinia ko rubula na noa no baka madal takatiko na lubena to rubu adopa na form 1 bakang bimbi tek sercengike na kebaka o 7 years adopa na form 1 se o 7 ni pasi na form 1 and the sabakong bit seranga muka ko ni bakalewen seranga do na kai rtumpit seranga mai na website ko kembal kebaka adopa na form 1 na kembal balona nga mena apply orto kedo tabat kerto kedo nangon orto nangwala ngai en ruku ni bitalan no en ruku ni non application ne na o ya dora kau bina katsranga mo bakam bimbitakan na buli beleta ya erto bala men na website ngo na kambimbi na equivalence ni form 6 metoto batake na form mo na year 12 ya Amerika nagay pa kumatal taktal nga masta na bika membaleta na tatatak na Department of Labor website erto sa suletar to ngamen na matintu o Amerika so artar chubek menan no makata na tatatak iyo dona taro binakaya iya nika kunilo malyang tak membaleta na Department of Labor Amerika erto sa suletar ngamen na website mo ranyo Bintu titakin nakaka chikin mo kaya electrician beka sio gas ni buli sio buniwai sio nasi and tiko na website mo walikin meron yung geretikin na nabi matanggali tamban ni nakaka erbaka zone number takitu tiko na job zone number 4 sabi tiko na baka number takitu ba 5 ono bitu betap sarnawal totokan din na beka in the rate membaleta na beka membaleta na takakalobo iya beraka wano ay teris na kamakamarang babata lang ay andara kaya baka madal takatako wano ay teris na baleta chukon na kaya baka so na kanda sa ambito na non application form ebiyang ande may Amerika se ebiyang ande talendora buno na bese berbura isul tu weekend na ngalala mindang ande iya kaya baka wani ande may Amerika o machuka Amerika sangke madal may kina o check taka na nomu bangata ka nomu confirmation number o check taka na website o redikina ni sa yada mo santing itaki mo bakalewe na form na DS260 erroneo baga dorea mo chukike ya en kanga mo baga lako berto na USCIS United States Immigration Services ke la red field officer menang kay biso tako kwa na kemuitu bake adjustment of status mana na mangande eros rangan nito sa sulia baka dono vikimni na permanent residency visa kirto na munibu bale etchiko mebiti yo ni ala ko na adjustment of status ya endo na link etchiko kena na website ngo tulong na taro torong chumakin dua how do I find out if I can adjust my status yan banga taka na link ya moranyo punekin nakamo baka dor
Kena karua, am I eligible to adjust my status now? Nada mabagayador, iya rausar nga niya adjust takin na indoraka, kaya karto sa chukuma ibitin na numubitinani, erto na kayo, baka madalta ka ko na orto na immigration services ike, na be kamo bagayador, orto na sinabitar tarberto, erto na binakati ko mabitar tarbatikirto, orto sa nang kay raw ni baka leader to na embassy beka volla ka dondo erto chikin no bitanani merer ni gile baka barikina na beka sa baka dor ya dotal na kaya tukun tukumen na mona libang ni ena era le baka duru mga kino orto na yada erto sa wili bata tukumen na principal applicant ena ngono to mando wasab mitakina na no entry ena mata ni kamakama obo kambuto ya ni kambimbi ya sebaka daba wune weterisi na kena mbimbi na no mutiga wumo da kaba kena na bakale fomu mbita keda kina na edan chini na lubemu me keba kawo bina kata mera duru loma erto le lima serto le ono serto le chini kandua mbita erto keda loma mbalet di ndona visau ona lako mbaka ndona manua ngai tuku di mai ortonga na yada korto chuki loma ortonga na yada erto na wili batike kimni ena no muni duru banua ena maten to Amerika. Karena pemadal takin dana kawan itu sih. Iya, dor binaka labo, dor kambing pisrangan na yada, imbuyani, na bebakai suara lo matar-tar tak membaletan na meeting the requirement, dor kambing pisrangan na principal applicant. The principal applicant has to meet the requirement. Você vê a meu cabo mandar tacar na wuli, me passe na nona form 1. Que passe na nona form 1, orto queda na, que orto queda na ngoni, erto no wiliani, be tase o na, ko ngai passe na nona form 1. Dola kambimbi ngora kine na wuli, kona kaya bama kero bama dal tacar na ni krongas ni wuli rorua, be kero na biotin kero postuka ningo ka kero biba kong gitu ngoni kini be na ngoni na bimbi ni non rabakoti na non rabuli balato ngona na bakoti ni buli na may tantol kini so na matagal katu mabakango me yang raram bakin na matabubal ni bakoti bakabinaka na buli o yan na fomo on labo total ko be buti men palato na buli o tata turungai ni bela tambani nakadak yang anak kambing katamo siya balati ni tukun ke baka man lako o biten na no fomo ka so man indone wasini labo ena siya kan indone labo refund tank ke baka man lako angali kile mur ni o siya kan ya dog na fomo indone saraya non refundable and so ndo kada na bu nerto sin refund ta kami kin nda labo balat nela binta sa suledia erto sa taka kina na be ka ke dengan me bagaidor arto sana cek mbeka virtu na virtu na tambana ni boleh sudu se bona eta kena pasport na matento biti mertu torong kina na turang go ngonti na nona pasport go na nona number pasport na taka kede baka ngatak kina na labo ke baka ni sa somuch kina na labo me da bona kabakamba na batulu ndo talanga na ka arto bibek na numutuk mai na tambana ni immigration ni Amerika erto ngarabat na diversity visa ni sama ya do na kamba na batulu kwengo mo sa ambitikin na mo fomu esanga ni do na viva kando no isa na guarantee ni sasol na mo visa obo magal tamando ikan do talo no lakala ito wa chiko Sulandi o da kabakin do na diploma ni meu immigration agent min do nga na no business ko bitalang karton to bubale or to bagayata karto marota aungay nakabuna-buna nga ulay tao kinangko ni ngone radur may kina or na kan marso menon dilabo na baka na sa chikusar kina na layrao na non rato visa nangone sinrakin do na visa aureda ni daga ko es an immigration agency en do na daga baka musing ka baka ngayo balate usar tsaka na tomatera embeti ko o ko banga ta na labo o ko nga na buna ko sinrakin ni to visa kaya baka andare di kaya baka na vital no e baka edor chungor to na matin to ni Ameriko ya na buna bikenta na wekanda andro kana lebu ni tamata kiro ko ni Sulandi roron to baka dora bad ni kito o mnanga o bulida on tambe der kena vitoro ngorida na kena rawa na policy ni duro no mnanga ni Sulandi yo no mere ko Amerika rawa sara kaya baka anda baka muri na kena lao
Ya onda kere juga ni songa bango. Sa adona namba tulu. Sa da kam kiki ambita sanga i sang ni apurumai. E so non rutsko non ramakanan ni sa durungo sa duru bagandua. Arto satu kun cukumar tong teman immigration America. There is no guarantee. And so we came in the visa. You have to complete the 10-step process. And you must still meet the eligibility requirement under the US law. Yeah. Kena melembala diversity visa, sendonga na matanggal visa. Musanga mola ko mekin Amerika. O na duru maked maya na vika ke de bagalawa. E vau da tiko na duru banua kena dua tal na matentu. E na vital longo membele ti Amerika. Ndara kena bagare tekno. Na rono ndol rosong lukatolu na diversity visa program baka madal taka cukai ako na program ko may na me rono dulu may ambak sao cuma mo baka sama takai ko yung ko nakita ka tekeda na ambak mengo nakay radur na tamata rono dulu rasul kalima o ko na visa ko andolo mai rono dulu rasul kandua sangka me madal tiko na vika kito me kabita na me rono dulu rasul kalima ambak sao ci sangka me songo kina na September 14 September yang bagingo Ronaldo Rasul katulu ira kede real rumah na Ronaldo Rasul kandua nagare chuka nambala buningauna esol chuku kira menda ba complete kede kando mai o kon step ya namba tolu namba ba namba 5 namba 1 namba 7 namba 8 namba 10 namba 3 so ena totolo eso ena mbera ena yang kire kede menda bosota na ve kamba kede ngo menda na lako rumah yani merena leya doba na ken le solve keda na visa y endora katalang arto biban rechik morto na nonda confirmation na menda kako ni bagale daba kasamata kamela me kavitur so karua kena katul so bulu September yang bakingo ya endona embaki vana bula na nonorto sangat ko morto be irke na kanda era durma ya merawat keda babenaka na ilako lako ni kena proses ta kena nonor visa mama ya dobra nonor durbuno ya erto na posoto to ko morto ve kenta talangana non de durma ya na no confirmation number. Benak. Na kudak pale po Master Kali yan na utang mbeleta na huli babini binak chuba kale berna so muchuk manataro na tabuta tala na Dr. Maramango Lili Kroy wanga batu o Winnie wanga lebo ro na Maramango ro yalundina sarti kuna so manataro ro wasetar chunga moro nanon ro lebih karola ke rumah rausa cikro rongo ya Amerika maratak sarwa keliu nanon ro yalo binaka nanon ro lomasoli mero wasema lebih karola ke rumah wabini binaka kina ke bakaro warong tartu kami go Lili ke Winnie binaka wale besar nabi bukeliu ni wase cuk me bir na wakanda era sema tik mengo ro na ulutanga dan lebih talo cikini ko matea na ulutanga di buli mo pasta kana fomono na keni karua na takataka na takataka ay rona ka bimbi saranga medana reden takataka tukun go na website ngo me you must have 2 years of experience in the last 5 years and dona takataka by US Department of Labor definition sa tuket na website takataka so erto baka namba takai arto baka namba takaken kongorkin sana sambil juga ini na website na nunggu page talo na with Dr. T ningo ngolangan dikina ni semaya ni na link sa tiko ni kinika ningai saraban na be kai tiko kin membelata na be tamban takata ya arto na tamban na US Department of Labor bikin ni barang tiko mai arto sambital ngamen na norto website katiukina na lima na bimatanggali wasi-wasi pa kata-kata tutokon din ani ro bitang tuku kay tautumbo na lamo na bagsawo ti berto mo Australia batal tungango na norto website na Home Affairs may Australia sa abusar to ngamin alphabetical order nanu mo kata-kata kay kamo biya kata-kata na aerospace engineer sana lak ngaben na siyo kasnibuli o sana lak nga under education kakir-kir ba satu kir-kir sana kina na kani tuku matay lalay bebakan do ata tarong chukme na noa lomalang tak chumbak ko na takataka na may toreke Amerika ni kakun lomalang tak mataya to sanga matangan na form me raw sa do baraya ni was-wasya sarang gayron yung gaming ding so gamia platal so takataka ke singsule na matintu
o kita nga enda na pangrasar nga makatikan. Iya, sa sulitubi ko na ngalal. Kirto no matubali mo tumibuli, mo tumitakatatal nga, na bunole po ko Amerika. Na bika membalekta na takatakala mo, doon ka bita mo tumibata na takatakan si Berndor ngolian ni tambani passport. Ay, ora ko mataruro siya, bigyan kan na kamar mawa step 4 confirmation of your qualification. Era dururo siya work experience batikin na nonda iba katangin ni buli. Dari juga na principal applicant may kaya mamadal to kaya wala terisi. The minimum requirement is year 12, high school diploma. Dia na iki. Antoni Rodorbongo leo la komeke, beta capital namba kamerawat kina na high school diploma pass. Ya na qualification lay tondo era. Meron ta durra makin. May kaya mamadal to ka wala terisi. 2 years of qualifying work experience within the 5-year range. Sarau kene kan memang lima nambaki nambala benda nama tak but the maximum is 2 years sarau ni bagai rumah kina batikina namu form 6 level iya endare da katok main website ni na US equivalent nanti dimbe kana bebano so na bono na non standard ni bule cukup bakasarira iya nakaya menta nangkai bangang karakina menta bakatar da kabakan da seconal menta rikina equivalent of year 6 form 6 year 12 in the American system. Kaya kaya tutupat kena year 12 may bitch pinak. Kaya kaya tutupat kena year 13 na kaya mendangay 20 tita kamera ni raro kena weekend. Non daray. Daya the minimum qualification. Yan na highest qualification na kena limang ni qualification chubi kana kena binaka. Na kena bola merto bakan data. Bola tininala ko na kena ikaruan na work experience. May bakasa pa madal tiko kaya. Doon na level erto binaka tamay na taman immigration menjadi na zone 4 or zone 5 na classified in specialized vocational preparation na rating of 7 or higher. Dagare chunga kina na website ko sa machumay na US Department of Labor. Erto baro tak chuma yan raka na kilaka so job duties, job description, na knowledge and skills, education vertical training and other occupational characteristics. Na website yan na 12online.org. Chukedi kena database kedi ni zaka kedi. Eranda raida. Ya, ninda makasam taka chukoro na zone go, zone 4. Kena zone 5. Vedana ka wada kam chukuni ko vikenda na bioka na ni barang tikumay. Awala ko na website go. Kaya kanda lako kina. Aran yung mga taka na to browser. Maranyo testa ka kina na nomu zaka. Lutu na category ba? Sa na category 5. Dari na kategori berapa? Berarti kategori 5. Erau kategori erau lakabat to berarti kena buli. Itu tuh melak kabat kai. Ramadal kita kemana kena ramadal ya ni laku ngapa na net online website. Cukup lama ni website ngo. Orang ngo klik takin na job find occupation. Iloma ya sangai laku kena main na browser. Na browser ngo tap takin na nakakata beti ko bikon. Dora kena pagare tengo. Dental assistant. Ni ngono klik taki na browser ya ni kau mena kena level ko chuko na zone 1. Zone 1 na little or no preparation needed. Ya kena bala. Zone 1 ya nando chin nando to zone level. Raw to bata kena diversity visa. Or to chuko na zone 4 bata kena zone 5. So be kena ka rabarong chumani ko na tukuna. Siya sino ba kito na baksaw chana baksaw chaniliw. Nagare chungono ko nan duindui ni vivi so nika en ala ko tiko may wana website. Kaya na kambi bingono kina ni satandola na singa na vulo ko to na kalima ni singa dalakin dalay wuli ko ba binaksa na dama na requirement. Ala ko to may kina ko indong anak kina ibagarita kilelea. Yana dental assistant. Yan sa chuko nan dono bidon ba chuko ang kay rate yasan Okay, so ba manawai ko to menakango. Bato ka na nakata ko level 1. Do talango o tobole mo bita talango ndongo na o ira na wakanda ndo daka welding welda kata bato ke na braces no nakata ko ndo daka to blue collar job ni ngono bita kino ko ngala ko mekina zone 2 ya some preparations needed sanga imbi bato mekina job code na kakete o kwela ko bato kina job kede ni zone 2. Ya, dua talang ko na bagarante ko dakawa. Awambit kilo man secondary school teacher na kena kodo ko 25-2031. O ko job zone number 1. Ya, na visang ko elakabat kena zone number 1. Dua talang ko ambit kina primary school teacher
la komena kena zone ko zone 4 bicara kena maka tabu irna do rebuli post secondary education administrator orto norto zone 5 indara no muchuga lima chuga na zone 5 na zone de vertondo kamal kendo endo rebuli e varonti komeni kwa sendo engas ni buli ni primary sengas ni buli mbaka ni secondary ena no mo ko me aplata komena na diversity vision ko keba kasanding tegene damuni oni sama yado ngo na kene kamkamba namba ba mosana la komele bangarena na mudadaka ni ongas ni buli primary secondary sendo rebuli o dur sartunga na category namba ba kena namba 5 aure talango ndona dentist ndona ndo bido mbati general dentist general o kwena no level zone namba 5 kan balbal da sana kai nindi sana chukon dana barong chukon dana rede na bika kit kengo sandara ninda na tubala ka chiko yani nakai ndo donu menda baka ro makin ilusta la vital longo kena buli me baka ngakiro santo baka rechuk me baka lep au ndo tan laka o bina katmo sara ka baka lep kena different job zone chukon website na zone 1 little or no preparation, zone 2 some preparation, zone 3 medium preparation, zone 4 considerable preparation, pati kena zone 5 extensive preparation. Kambal oro na considerable kena extensive eroto kana zone namba baba pati kena namba 5. Nakarito ngo nango na mbimbi ni nonto sangan nonto buli kebaka isala ko na buli semberi daba takirer na lebenda se oir na wakanda ersanga ko na buli daka baka binaka na namuni buli baka da barba binaka ko to pata mena kene bola na kena qualification no sulbi ko ndara daka ngara baka binaka na kena daka monto na kena daka baka i kondo welda kebaka samba ki ruo samba ki tolto na mo daka esa welda mo satu sana kile bakatakan dengan dia tak erani bibu ko bakalebu enano mo ngolongol mo plata kina na visu ko sama ya tabane kama na baba dotala ka buni weterisi na passport requirement ele weekend era vital no tsuna mai no era ka tsumai na passport sindana ka yo sindana ka ndira passport na skeni tik bu ini sa da mai na vital no ni kama na batulu vale ma ono evina kati mechuko na nonda passport baka madal tak tumi ko na non passport na don me valid endo don talanga me rauni baka ngataki na durbanwa en taunda ko kevichi mamale sona bonno baka turum na nito passport ni New Zealand ni saboto ka ono na bula me expire na passport asa expire kan bal don mo a plata katal me chuko don passport me valid me rana no durbono asor kai sindor kar passport yene bimbi menanga me biti mo la komai ke baka solvi kana bisongo ertona check tak na security mai nanti na no passport chiko is it valid passport na baka buna no o durbono ne la komai Amerika yang ai bidana kai so erndo o banga takasono passport sa baka tambu itu se baka mai biti so ya to chona no rebilawai na no passport kau me vera me marro itu na matentu se do seranro se ndor ta kanta sona dalam bimbi bina kat me marro itu na matentu na nonra passport eraro talanga ni reply ya meratu kuna kina na beka ada chuka na nonra passport ni besi chuko besu ko chuka na torto tampan ni loya se na matentu o viti sorto tampan ni tama-tama kan ndo belawai iyo ya so nga nakalala yo o bina katamo sa matangay na vital no buno wateris na wale na warong tuk may veke na kanda na kabini ko na kabali besar labo totoo ba ko tibna kabali bikim ni na warong tuk may kero marata kana no muni semba tuk may na vital no ni ko o mani return ko na website talaga ko may paleta na yang baki ningon ito kuniti ko we have to be under 21 Bernangon kaya baka na sibit ito ko nang pagkarosolve kanto sana wili baka me as an adult ya nga doon nakaw redike so the children that are over 21 may not be able to be covered under the diversity visa program kung nga doon nakaw redike ko na frequently asked questions ni website mo una no makina mo sa NBKM ni boleh tercungai kaya baka manila lako sa submit na ng do form
kangai sa tiko na system na application into bek na ngoni sa bakirosa nga buli tiko bek sa bagtin kadiwa gai sa bakirosa kando while the paper is in process and there's a likelihood that they will still accept the application. Ya dona kai politiko ke ya ke makasa malakla ko sa bakirosa karos ya bakirosa katol isa singlo ni Willie Mai and na form eron pito bata oron na turang abioti ya tal do tal na ka o me wili ko tal chungo me tal chunga bikirao na ni rolo bikiro ngone leo na non sa bikiro sa kantua ko ko sar chunga lawi ke Amerika 21 and below sa wili baka ngone ana ngone sa rusal kantua me ngole dake sa wili baka tamata wombula ampek nga labo sa na kauna no mo wasea do tal nga nakangau nanu mga mobi nanu mikinan na yava do boleh na passport au was chukani ko nanu ko da putar chukani ko dia wa alimu tu bek sa ono tu na vang bitu na nungu passport ngai mani bisau na nungu passport meni silandi mesara biule bina da kwartilo belatini sonongo na undo lako nungu lako baka do bakabuna na litandre na nungu buka ena be bonotani belatini dotani na ya itu kan nungu passport kan dotani na ya berto na matintur to suriti umay mungalan ni ndona mosi ndona kabaya do sorongonan to bisuriti mai boleh cukin na sorobi sorongonan bisuriti mai cukin na bunindilo nindindi bana yava roni banden detak no bito sia ke ko ala ngara kau bina katamo na numo bina numen biketa baleti ni ukilandi oketa itu ke do tolu basili meti kuna yava do bakanga tak ya na kau ready to na website ngo itu kina na family name last name first name and middle name Mendono tiko nga kambimbia se tolu se manibana yava kere chunga me surname Mendono middle name Mendono kena first name Mendono labo kumbang ngaya so nakau no mindor biwasi takani ko na kamba namba tolu kena namba ba total nakau biwasi iya ntar ka lalita lo ben kata mo madal ta weekend rabio kan na kabine ko na atorchungo da bola na constitution ni matentu bit momoto ni narane rachuma ne bolongo rondo losong katul so weekend ar dolen kata katu bagada ke bekasa sol na nito ibola tar ni durbono ya Amerika en kaulembe kana nito ndo donu me kito listalevici na matentu bit sana passport ni vici o binakato bagandi tanga weekend ni ko seng en constitution rondo losong katul en wasa dua chapter 1 and kene kalima baka madal talchikine na citizenship page number 4 tambana number 1 baka madal tiksar chungakina ni obiti baka yota kana multiple citizenship na lakona tambana 5 ona ulik mekine baka madal tiksar tungaya kan man balik baka citizen mai tolu seba selim baka na bano chikin no citizenship na matin tubichi esang baka taraya ya nakanga tiko kaya kaya mbaka dual se tolu na bono citizen kina se chukana na mo residency binaka mo rede chukana requirement ni matentu o ko chukina mo residency ya da berto binaka torto menduanga se runa bono o leve ni bono kina ya ito talaka menda karone da ulika menda kila na lawa ni durbanwa watakin kena bakatarai mo taurai rua se tolu se vana passport ni bimatang kaliban mo endo baka bina kina ena buku ni lawa na constitution na lawa tu ni matin tobit na runa dulu sungul katul so rembakara rasan indo bata na ibolongo ena kena bolai na lawa tu chikuloma yeso na kai chikin dare ni yanga weekend anda sama itumba kan koi babalangi enda tauro chukana na passport baka viti dari na chapter 1 na section number 5 baka madal tercikin na tambane ba na citizenship ena lawa ni runon dol rusong katul baka doni to na multiple citizenship iya o ko wala nga bunway tarisi binabali weekend na barong chukmay na kamakamba namba tol ko kiro baka madal tercikin nangono santing talikina na fomu mo balewena na nomo confirmation number endo chunga na mateni katumbo durkina
na sang kau tala mai tumbo CV minta tu kuno bebo na kain dona email na ya damu ni osapasi na nomu confirmation na mga ya ena baka buncho na mo duruyani durulist talamai ena diversity visa website erto sana sule mebio na lako chumekina na vei tar todo ko ena lako chumekia kemal kendo na kao tarongo tu e sing somai no vekila na kenisau wara kendo se vida na singa se vida na bula bita tal keno confirmation namba dur taleloma ona vitar kona vitar tarea e segani ndo dur keno metumba sinto na lako memelos teki ko sedam e sa chunga bakando bandar bono marrobina kana namba ya ke bakalia erto na sen sule ko na American Embassy erto na consulate sento me email tak me ko na namba ya na sa taura marro sar bakabinaka do talaka erto be bakana no muchuk mekina na ilaw-lawang ko erto karaba chukana diversity visa ne ke baka usama ya do mai na kamba namba ba ena buku ni to confirm your qualification o sangai o redekina ni o sanga ni mitaka na requirement ni qualification ko kiro baka madal taka chukaya and job zone number ba vatekina job zone number 5 e boleh tomakin stop pursuing your DV application and dona sana on dona redekina ke baka na lista na namba na tosen namba 5 namba 1 na sombe kana laba na okati mosolietina la baka telo a chiku ke da stage ke baka do au la katambe kana stage ngo sabe na kama so wawanga e chiku baka ndo bi ke da baka telo a soran do so mosone labu sara baka lomo morutun de la ko simidru gar to bola morto ni bosota sana sang ni do bana baka tangan dengan ni bulingo se sang ni do bana nomu experience and ikamba-kambango sana may dengo kina no application sono na reno no bakaile kina no milabo si sono no reno olomo ko mbaka nimbiuta yandara uli ka chunga na karto na plastic mekina nganga rawun chuko nyombera nio zakaba na kalima sene ka ono sene ka vitine kala na buno ni bakatulwa do vital no baka bubale esega nembera ke bakando wara katalmente nembaki mengo mbeltena bembaki enandola tikonga sini kan membal me na kalau namba tolu se namba ba sama idengu mbala tinintore langayado san mo yamba kumengo o sumadalo na ranin bital application erawa ni oni mbi total kene membal o maro takakina nirtonda la chuku kinortona vika kedengo merani o toso chukene na no mubuli deba ka o sombere da chukane baka tanga ngende ni tormanda ga sona daga takango baka manda na engineer ke baka o tormanda civil engineer mebiti e chukutala na non risongo na civil engineer se e sono songa era on redurkina baka tikira ga nantoni bi kana chana accountant e chukona na non rana bani sando vera na chartered accountant ndo la komai e songo nga era ni buke baka lebu na non tambito ba tekini lo na non the qualification ba tekini non the experience and ay baka tanang nga namba ba na DS260 form menta baka rumaya ni ko nga kan bol ito to may tuk talaga ni maraw ko ni sorrongo ni kani borong tuk manikwa kena ingu na buli ndo na tabalo ko baka samta kito buli ba tamana kor dampe baka rua baka tolo na fomono ko sarawat to na koroy sa zakadaka lebo na ngona kirondo bitala takibu na waiterisi so bekende na alo matu la ko tekene mbaki baka samta ka dono kuta tele mena kor na ngono sama inform ono talakina sa tultu na lubena ker tala ko me buli tala ko ya daka ko sarawat na kasini buli len kasini buli sara le buli sara me dono baka tangende buli ele ya dobaya sa won bulutu dangere de kina ke baka sin rango rano busota sorong elok me baka malo na real motokina no robule rang sa no robule merawat ya esang nindo dono mende allo lekina na vi bakan retini vi kaket dengan darawata erawan nin darawata nakabuno waiterisi nakabali besar labo nakabali bikin ni nabarong tuk mena kabin kuwa donga nakau bi bakana numiti ko kina nakambimbi na nomuni marro na nomuni Steve Kitty bikin ni keda na form 1 ni saba ko may na nomuni result ni bitarongi sa chukumbia na form recognized take kaso le may na Ministry of Education kambimbi menda marro biusar chunga ndo na plastic folder ka marro saranga baka bimbi me ka kunyal baleta
nangono nangoli kinay na interview and embassy on na kota chiko bat kay kemuni na nom ni Steve Kitty. Steve Kitty ni buli bat kay na Steve Kitty ni takadaka. Na be kay baka hindi na takala no mo takadaka. Kaya andra kambing bistra nga o binakata mo baka anong kang katike de kina daka kunya laylay kaya li chung back so na Steve Kitty na ngono ko wanggaray mai na kaya ngona totolo dondua na ngono ramarro itu kina mendo patangana pornua me sama na kena rirai kuni tu kina na makani pe di sena soso sena tomato sauce sera da bangai da do rede tu ni do bitu kina mari babinaka da ngoleane na nomuni na suriti mai muni sana le interview and na US Embassy itamabua bekem ni netiko mai biti ko nga labo ano no mo bi baka na numikina marro binaka men Steve Kitty ni buli kaya na Steve Kitty ni takaka kaya na so tambak na references tambak nga ukila ni na yang tu kaya nga ukila mi baka dina berto na tambanan ni interview ta kaya na US Embassy na kaya kita ndo nga no mga rep mo na baka di tako berto that I'm worthy of this I'm worthy of this visa dara kabimbi ka kunya lolay durto yung mata na rata mata ko lang nga sana ala ko cuma nanto masu ala ko cuma nanto baka nunuy baka mata bubali ni na raw na beka ngan rep me raw na raw kabimbi nga yan na beka sabak mata tak tukoy me cukup bikin tanah ya longgangga kakuni suka muri merau naka oningan rebo muni perawatan. Nakalabo ako mbak ngaya nabi kau nganda mosia. Don, iya benar-benar besar. Na bunuh teris nabi bakal ngangkat kecil kena kami niku. Aku bakal model ni weekend bakal tu dua. Dan sotal nasi ni mataka. Dan ngalang talaki na ka kabidan ni kamp ya bunuh. Kamp number 5. Number 5. Iya, submit your immigrant visa and alien registration application. Matikin na kamkama ng bono na submit your supporting document, right? So na kamkama ng bono nga, lebutal na ka. Na ranyo mbita ba, matikin na mo qualification, matikin na mo reference sa rabuto ko mayabunuay, may dakya. Nabi kala liba ko, dandaw rin ready na ka na India. Nakakit nga rin ka, katutumayin doon na file, lebu na kayong bintumalama. So no, bakanda bakal hotel kan ko sala rongo fal ngondo kan lebih ka ko tu madala e bul ko so rai yang tangare din dala ko na step number 6 na submit your supporting document na ka keda e durbat kena DS260 e lebu na ka minta bakal lebih kena kena mal ke baka sa bakal do man no modaka sa mas ko mayon na batakita sa cukup nonton vina kata sana mendalako sandal ko man kamkam namba ba sandal mayad wana namba 5 sarongo cukup ngone vale sa nayama sa mas cukup satu kun cukup verona hey kuntu ko nebe to sa plata cukup na tukang sa andre na non rakino da cukup na leben dai non rabina kata mendalak ma ko ako bi bakan retikina ngo baka mo cukup ni weekend na tumtum butike kemne nangone niko na nongo bina katikenda na program ko mo ni baka rongo da baka pinakasara na be kay to ko na be ko na batakita batakir nang kasni bul me korna bul ngona buna ke baka toro me be dam na buna o masta bunin dilo nanno baka mo be ke mami eta to te ke me ngona bul niko somebody da butatala mbele tangona buna na nitong wala man Islandi na runo ndol kantua na nongo ngone lewa mero rita bunin dilo na nero ngone lewa sangka yang bakin dua bolenga sangka mesudi kena ni rodorbo na yang baki tarawa ko ni redi chukuna non rosa tumbu takana lebih kiro me kiro sakalebu rosa mesanga non robulu rosa metoso kiro mena kiro bakana nanti go chuna bidana baki go kiro na be lista le bana ni ro bitilo man au be lista le na koro be le titi au be le sili bana wele bu amane neto es bulin roka Baca kan urai, ya oyera na luvenda kwa na nonda isaki. Kwa ya weekend na tibu tumu tabakar roto mengo nda vital no bakal lebu kirna. Lebu vital. Mai korni buli, mai vale, merabita, merabaro ben drive ni mbasi, merabaro roto kirna kasi na punar lakina. Wa buli terangana kunra pasal lebu kirna kasi kira 1 tahun. Se merabia murmur na levenda dorwa mersangatu na vivadu, sana vivala. Saka ninto na kaya ko tamay. Tabaka buli dir na lebenda merangone baka merangone ndau baka roko iya
Rederongan, na binaka ni borong kena borong ya. Ena koto me vikenda na viva kalunga taki. Ronga te tukun tukun e tambu na laone Moses. Na laone baba menta baka rongo taki radam. O ira na nonda I tumbu ke ira rangka sedaka vikenda. Enda na kune kalunga te ena wura. Ni kem ka raw binaka na vikami bale. Ena raw na bule korni buli. Ena raw binaka na daka. Kem kanta ke lako mentora bunoli bango baka teke merke. Totoka. Ena me binaka sara. Non dai balawala. Mas também só que mas que doctor tersi, o irmão Armênia, o irmão Venezuela, o irmão kai Uzbekistan, o irmão kai África, o irmão kai Tajikistan, o irmão kai China, o irmão kai Korea. Era ambini tunggu sinagara. Era lagu mana bukan apa? Era buli talanga. Era buli talanga era baka roko. Takiran itu tum. Bini ton drive ni motor kacung me pikte kito. Era kai Armenia. O tava te kinava te kerautin der chukuma ya menia. Sin rama ya Amerika. Kero virde nga kero kai. Kabila o te kemero tereda, no mun rokolongata. Nin raw barong vitava te kina. Na viva kolongata kia mana. Turango. E me da chukia vakau ilabu chukoi Amerika ya menia. Merto umbula kina. Ya baka samte kira wakata mai Afghanistan. Orna wakata mai Syria rongan. O wakata bortongo mai Ukraine. Wata ke Rusia. Namatin tu arasing di pagkateng raw and a way volvoluti. And the sin stop my viti. Ko abakan re chuku weekenda. Ni chuku ndoro buno binaka pakatege bici. Da baka buli kenda da buli paka binaka. Da baka ro binaka bina ubateki lei. Ko na bosalebo. Dan dawi ako sa tanong ko pas mbalabu, ngo pas ni bakan re ni mode manda. Naka vale sar lavo Vavri binaka cukup bang bulu cukup bernangkas ni buli Mrs. Kara Osborne basta kami lengu kilau gas ni buli Beretta Lengeti lele besar nangkas ni buli rabakarong untuk mena kami nukon tawa di babi di binak takin na turang maram kas ni buli na nomuni be bakta buli de kor ni buli kemo kasih yang nomuni be bakta buli di binak kor ni buli kene kur na be bakta buli di sahabat tabu temalo bo mai bale na kuna kalunga takin o ira na lubendi na puno kedra ngoli kene me tikubat kira na bakaroko na do kau tikira na ngoni kakua na bulan ni bibak sa rataki se merabak lolom taki so langoni merlo wadu lebih kakek basan itu sarap itu namon libulib sa ni kere sarang arangoni mon itu bakar rongo be bakasa kabut itu maya o masta kali pun til nak bale ribanggu bibi nambokari do bulan nako na ribanggu keve di bakar rongo itu meni kuah Mrs. Gailin Campbell thank you for joining in Miriam Beribalu nak vale tadin pun na siya mamay ni kuha sa lolom sartin vale bikim ni matakan na sa tale steps 5 and 6 dan na tomalatan na dabi say na ibato-batong go babi ni minakatal chukwe lili kroy wang kabatu wini wang kalebu kay biti niya korbula-bula na mundo yalo binaka mundo biwa si may programo go sa pa kumalian bikim ni sama de mata